Nambah 20. Nambah 20. Udah nyampe lecet ya. Ini kok apa kaharan nyelip. Marah nyelip deh. Kesana ora tau nyelip kok. Udah tahu ngelintas mau beli gimana? Aduh terus malah. Bawa batu. Lagi nasibnya baik. Nasibnya capek. Kayak ganti. Oke, paslin kok. Pastor kok. Apa keselan Kok ya? anu-anune deh. Kami sithik.
ada rumah.